Elementor je danas predstavio svoja dva nova paketa i promenu u ceni, što je dovelo do puno konfuzije i dodatnih pitanja. Pa, hajde da počnemo. Elementor se utemeljio kao najpopularniji page builder za WordPress sa preko 7 miliona aktivnih instalacija njihovog besplatnog dodatka. A za one koji žele više opcija, imaju i Elementor Pro kao premium opciju. I do sada ovo su bili neki standardni paketi za Elementor Pro. Imali smo ovu besplatnu verziju i imali smo 3 plaćene verzije, gde je jedina razlika u broju licenci, to je sajtova na koje možemo da instaliramo. Tako da smo imali personal, jedan sajt, $50, 3 sajta, $100 i 1000 sajtova, $200. Inače, do 2019. godine ovaj broj nije bio 1000, nego je bilo neograničeno i čak su dali neku statistiku, znači 0,01% korisnika je zloupotrebilo to što je bilo neograničeno, kupi, na primjer, ovaj Expert i onda su preprodavali licence trećim licima, što nikako nije dozvoljeno i onda su oni bili primorani da ograniče na 1000 licenci. Inače, znači, da uzmete Elementor i da ga čak i stavite, znači nije dozvoljeno da se prodaju posebne licence trećim licima dalje. Znači, ok, da uradite vi sajt za klijenta i da dostavite sajt, ali nije dozvoljeno da ga nudite uz neki svoj proizvod i koji na kraju naplaćujete. Tako da, ovo su bila 3 neka paketa za Elementor Pro do sada, a uskoro će ovo biti paketi. Znači, imat ćemo Essential, to je isto ostalo $50 jedan sajt, on se prethodno zvao Personal, zatim Advanced koji je pre bio Plus, isto 3 sajta $100 i Expert koji smo pre za $200 imali 1000 licenci, sada imamo 25. Što je onako malo ostavilo gorak ukus u ustima, ali dobili smo i 2 nova paketa koji se zovu Studio i Agency, gde za $500 dobijemo 100 sajtova ili za $1000 1000 sajtova, $1 po sajtu. Tako da, sad, za Studio i za Agency razlika je što za njih dobijemo neki VIP podršku. Za ova 3 imamo standardnu podršku koja je u vidu, znači mi postavljamo tiket i oni nam u okviru 24 sata odgovore. Sad, Elementor je prepoznao da postoje agencije koje imaju veliki broj klijenata i samim tim i veliki broj pitanja i onda želi da se njima možda malo, da njima pruži bolje korisničko iskustvo i ta VIP podrška podrazumeva, znači, da će vam odgovoriti u proseku za nekih 30 minuta i oni su napravili poseban ceo tim samo koji je za VIP podršku. Znači, sad su različiti timovi za standardnu podršku i za ovaj VIP deo. Tako da, ono što je isto još zanimljivo, znači za Expert, Studio i Agency dobijete mogućnost da napravite profil na njihovoj platformi koja se zove Elementor Experts, koji je još uvek, doduše, u beti i tu možete da napravite svoj portfolio, predstavite sajtove, usluge koje nudite, cene i mogu klijenti na taj način da vas kontaktiraju. Ja imam svoj profil ovde od samog starta i čak imam klijente koji su me kontaktirali ovde i radim sa njima, tako da veoma zanimljiva opcija koju treba da iskoristite ukoliko imate neki od ovih paketa koji to obuhvataju. Ono što je isto bitno zapamtiti jeste, znači, da jedan sajt je jedna licenca, ali Elementor je nedavno uveo da ima rezervisane ove kao poddomene koje neće uticati na brojanje. Znači, ukoliko je nešto .dev, .local, .staging, .test, example i invalid, ili, na primjer, u poddomenu, ukoliko imamo sajt koji razvijemo za klijenta, dev, pa tačka, na primjer, levelup.rs, local, test i staging, znači svi ovi primjeri neće ulaziti u brojanje samih licenci. Tako da, ako imamo jednu licencu ili onih 3 ili 25, ukoliko potpadaju pod ove slučajeve, neće se brojati. To je isto bitno da se zapamti. U suštini, najveća promena koju ćemo osetiti jeste taj Experts paket, gde smo ranije za $200 imali 1000 licenci, a sada imamo samo 25. Ukoliko ste pojedinac koji radi sajtove za klijente u nekom normalnom opsegu, na primjer 2 sajta mesečno, tih 25 licenci godišnje će vam biti više nego dovoljni, a ukoliko radite mnogo više, deo ste agencije ili tako nešto, na primjer
$500 na godišnjem nivou za neku agenciju ne bi trebalo da predstavlja neki veliki problem. A dobit ćete eto i tu bolju podršku i stvari koje idu uz to. Sad, jako bitna napomena koja u suštini je stvorila najveći broj pitanja i veliku konfuziju. Nama su na sastanku to objasnili da je to grandfathering princip, znači da se stara pravila primenjuju na stare korisnike, a na nova pravila na nove korisnike. Šta to znači? Ja, na primjer, sada trenutno imam aktivnu Experts licencu. I, znači, koji god je aktivan korisnik Elementora, Pro verzije, do 9. marta 2021. godine moći će da iskoristi sve kao što je bilo i do sada. Znači, meni kad istekne ove godine u novembru, ja ću moći da produžim moju Experts licencu kao što je bila ranije. Znači, platim $200 i dobijem 1000 licenci, 1000 sajtova mogu da instaliram Elementor Pro. A ko ne iskoristi to, znači posle 9. marta, kupi, na njega će se primjenjivati svi ovi novi paketi. Tako da ukoliko ste do sada razmišljali da uzmete Elementor Pro, sada je idealna prilika. I naravno, ukoliko želite da podržite ovaj kanal i da kupite Elementor Pro, moći ćete u opisu da nađete naš affiliate link, vi ne plaćate ništa više, ali mi dobijemo određenu proviziju koja nam omogućava da pravimo još ovakvih tutoriala za vas. Kako se vama čine ove promene? Da li je ovo dovoljno razloga da pređete možda na neki drugi page builder i na koji, ili s druge strane mislite da neće nekako bitno uticati na vaše poslovanje? Napišite mi u komentarima ispod, baš me zanima da čujem vaše mišljenje. I do tada, radite posao koji volite, a ne koji morate.